ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Ha ka step jong ka arpo hunyo trik ukalalengkot arzar arpuwe. Ginong ilam jong ka seng samla maulai pelun kibalayo ya ka jing ujor negi pait ba nong song snong jong ka snong maulai halor ka jing don jong ki taksi bat ki bos kamai ki ba penkiu dor palat pot ya ka bai kali marmar kila penong ya ka jing khenra ka ba kendit ya ki taksi kamai bat ru ya ki bos saw ki bajuan kit ya ki nong leit jing leit na ka snong maulai. Wat laki nong ilam jong ka seng samla kim shim lalap sabut AA kat kum kani ka jing keno jong ki reu pait ba hanrei na kaliang jong ka seng samla kala kentu ya ka seng jong ki nong nya taksi ki baju kamai hakas nong maulai bat kum juru ya ki bos saw bakim dai satya ban shim kabu da ka bapen dor ya ka bai kali bat hakaju kapor ka seng samla kala kenturu ya ki dor bar snong bat ya ka maulai taun dor bar bakadai ban mi syakmat ban tukular mardor halor kani kenang bagi pait ba nong let nong wan kinam syakta na ka jing pen dor ya ka bai kali. Pak penjuk slow na kaliang ka jong pi ka jing ka jong pi ban na ka jing na kaliang jong pasenjar ke. Namar ko makalom tang oi pi pin hab ban ship ban tabbe kumbal julang bar ka bai kalir pin hab ban chembe kumbal julang. Te hari ba pin super kiu hima pi siaru na kaliang sarkar khampat ai order kum kata. Ba ar ba kalong ban na kaliang jong sarkaru khampaken kempat simpia bede patrol ngasutup ke jeng kini gi driver taksi ke jeng driver lokal berkuncuru yang ngikri paj baru bagadi jeng kedua jeng ke petrol ke pelong ya lokal taksi ru bakin sim kedua ekstra tengi kuat penjuk snolen kali jeng pi bagi kerparu ya pi ba kendem pat ding haji syak kata ba pin charge ekstra ya ke baik kali henry nak kalian ke 150 kalong kloy ban ai ke jeng trelang bat ki paj ba kalong kloy ban ai ke jeng trelang bat kini ki lokal taksi ba fair ki asosiasi fair ki bahap hapo usuk puput usam jeng senong mulai kenang ba lada kedai ke bentai yang bangin trelang bangin klan segi bor sarkar berbau dengan pol lockdown semi sanpau mo semua tuar gitu ngang kemai motor mo asisten ke motor ni mai sanpau ende adalah punya mentala saban ke biru tinggi instant door pengisim ngimsim tam ya ta ada nanayo hadu lat motor ngisim spotika menca ada lepo tika di sadi khasan ka dan berkhasan dan ni ka khor ngim ka air khor ngisim ende mo pinki ya ka ta ka polisi hab ya kum becuai ke dengan mong bangun cu kêu là mang habiat no temba ka association do kenya ni bon ngon cu lehi dan ladi dengan nomor marle pai bar ku kinam ku mong fe kadai marbuni pai bar ki complain wat ni state association kidan banang sim adu sanfor kidan hibasim kami sim kabu ya tama dan ke basim kabu ya tama ada ngipat na kaleng association tu minas state ko motuar ni maila kadai ni maila marle gijuang ni nak pos kon ban hi pai bar tatan ino ba sim kabu ta sim nomor kali pentip sika association maringi dan presiden sekretari dan sekretari hidan tip seki ni selek dia bodon kam kata tekong na kaliang jong kisia ki persenjar via semua kumno ya kan ikan dor kemur jok bagi lipat kelap penjar ni setengah palat kan lalu minta kakam kacam yang kayak apa ada penjar ni setengah ya iya iya kan kadai mentah lah gendap senam yo kamar yo kacil penjar palat ni setengah palat baru kini iya mirip de pisham pilap nem hukum kata ba kadang kiri sung kabupat kini ki lokal taksi ki besem ki dan WR bayar siam dia kata ngapai nembar kali ngalak lan men kan rasim san pau apa lay wong em kayak kumtat ya kali kalau kali running ni untuk nare san pau bayar cep sangur ya siam stampe nomor dengan ni ko bana matawar ya siam belalai pau mau berkata lai siam lai pau tati la ki mo ba lalai pau ya siam tu ngitanya im lai pau timba man kasngiru ya sim dan bau sim biang dan bau sim tam tim la biang kan ni ba kam sokal dong sepau kalau kita bisip kan dong bisip kan ta para hiba kadu bisip kali enggak katsan target BFP ki driver ro yo jingmut lah nang ba ni sok ba nang ban ya tray rengkat bat pi ka ju ko na marngit ni di nong som kali hi pi di ginongnya bat kumjur ki khon ki jo pi bahin pi som kali hi kawan haju hi kata kini ki ni driver lada u sengap lem yang kesul pat ba mo ba ungir bo pli un ngir em te kanu ka ba kirai lang ka begini em lang ni setengah
sang ubah kuat berkuat yang min setonat kata apa. Long ni kuat kan Kena siliang kata rajul gede, no kata gede. Ke nak kadang ni kuat mah. Nak kalian yang bawah, senja kini biang. Kalau kami kan bak mah nomor ban nak kalian pergi bak ki uat ki kini ka. Jeng sim jeng charge by kali ke charge extra jeng PCR. Nomor hadir bagi government kala kala relax untuk ban island yang lokal taksi bakin tap kembali normal kembali mensuan. Tapi by kali dah penek unjuk. Hak ini suatu ke jeng kedua jeng petrol. Dan hari kumpul kalau mentan lang kalian jadi keseng sabla malai pulun ru kita perkat mai lang ba kumnung ini trailang bagi pait ba kumnung ini trailang kat ban PCR ki driver lokal taksi. Kenapa syapir kan biang lang sampai ba ru kan tak. Gidan bab sim kabo gidan ibasim khatsan gidan basim sipau gidan basim arpo longi kuasit na pinggir driver ke sim katno kai Ini tu dia bulan tegeran tadi senjar ni sini. ya ka menta kan ya ini sini menta ke sim katno Kita hayo di semua akun tu kan. Dia tu cuba sana. Bagi senjar kita ada siap dunia. Lại lẹ thì lẹ đây chúng ta rồi như chúng ta cái tình chuyện này luôn lu ki abis itu hi dan sing ya Nomor kalian sorkar mana kalian arterik kala ai gitu relaxation ba kala bankir mojulong. Ya kebaik lipat mereka gidan lokal taksi bagi pak bang iyo ik report kalau bagi dang sim banyak tu kodor arpo laipo. Ya kumi kita ngin dom syak nak kalian sama kulun. Kebang ipat bilong siang gini pak ba ro. Kena school ru buat semua bagi sim kodor arpo. Long kum kita ro long nak kalian juga ingin hable tengah. Jadi bos ni lokal taksi ru kan. Kalau tak, nama kumpul kalau mentah visu tu kejam jar kejam gidan di balak bor gidan balak bor. Terus tu. Kalau kita mensisihkan yang kita sepul roci menjadi kodor. Kan lagi sim. Arpo. Terus kata sim kan? Sim arpo ni syolai lu sedih. Kamu gidan penek bi itu baju kodor. Kita bi kamu kibat. Ia orang abala penjar ni telah ada baca sekolah bakal ia syong sawut sedih nama. Nama aku kembalikan pada orang bangang akan kentil deh. Dia kiui kemudian tau. Em long nak kentil ru habaq sarkar kala ai ko hukum bukan ketapan. Kemudian bersim ke bumi kita. Saya sama wang em ngatinga simbet nama ba kumpulan tu akibat kalau kita. Kestaan MVP. Kestaan kita ini tu. Kestaan bantalan mesti bantalan semua. Kalau ada yang bagi saya jenai dan dia tahu mengatakan hanya ayo kimsi mereka kadar dia hapsu dah. Mensua apa dan lockdown? Arpo. Dan mentah apa hadir apa kelawan kalau lockdown kumtul hadir kalau ailat sarkar dia PCR dia sim kan laipo na. Saupo na satpo na. Iyo so. Laipo. Mentah tu. Swaya kan ni pat batai tiba kalau kumne. Mentah na du baong ban ya thapsan ngan sim na kumne kan sim na laipo ba. Jadi saya perba ket donate ni sim sanpo ai. Mentah kan bakal ket arnot laingan tutation. Dah bidi bakni kamat nak kalian kejongi ke sama pulun hadin bangiyok kami kini kejeng juar. Dia giman si ban mi sakman. Ban yadar rekat berpai ba. Abang rekat berpai ba kam semut abang tangan mata berpai ba. Reng hak memperkat ru nak mentah kini ke driver lokal taksi. Kemudian apa kejeng mentah. Nak ada kejeng juar ke petrol. Tak kejeng mi sakmat kejongi nomor bagidan ru. Ini kiri usim kubu dibanding lokal taksi driver lokal taksi iba hadir bagi sarkar kalau penmi ke hukum kumtu naduk arpo arterik bagi lalak bentep pasenjar kumbakolong hakipor ke bemenswa swaya ke lockdown. Teh hendak ya kedor ke baik kalipat kila supen kiuhi disim double ru. Teh kumi kani ke jeng ke ba uduk usuk kan bu jeng uduk usuk kan bu jeng ke kumno kin siu kedor ke baik kali haba nagalia ke sarkar kalau ailat menswa kisong sipau hadir bakawan nak lockdown kumtu hadir bak sarkar kalau ailat kisim arpo kisim laipo to ya kata kini pak kisutu ya kata kidang ya siu ke hendak hadir bak sarkar kalau penmi ya ketu hukum agak arpo arterik dan nak kalian kejongi ke bangi sutu nak kalian sosok pulun hadir bagi yo ke jeng ujuar mikerpat ya kini ya baru kini kita taksi asian ki bahak apa ukur usam ke senang mulai bakin tang sim saya ketu baju kedor nomor ke sarkar dang hagini kidiat ski ni iba kalau ailat ba kinang jam sepang ya kakam kejongki kata kalong bagi la bantap pasenjar henry kalau ongru ba kindem pala berpun kiudor ya ka baik kali henry ngiru ikerpat ya kini driver lokal taksi bagi nempat dei ban penkiu ya kador ka baik kali nomor kumba kalong mentahi ke sarkar kadang penek kumju nomor kini kakam ka ban penkiu ya kador ka baik kali kadai kakam ke sarkar
Kadang ke kamram jong ka commissioner of transport. Kadang ke kamram jong DC ban penbet ya kini jeng ia. Ban ngi kerparu ya ke sarkar kan bakan simkia ya kini kaman. Namang ngi sutu ya jeng ia jeng rupai ba. Ngi sutu ya jeng ia jeng ki driver lokal taksi ibana ka daw jeng ki duar jeng ke petrol kila penpau lo ke jeng ia ke jeng kiru. Ngi kerpat ya ke sarkaru bakan ka perkat mai ya kini kaman. Kenapa bakan num kta ya pai ba kan. Mentau beduk besung. Ai nuksan na yo semau yang ke sim san pho tengka. Kalau dah hadu mentar kadang nek kumta ngelop la ailat lupa bakin kentiu hadu saungot lani sangot kum bagi jut heb te kenta kan kta yang iu beduk besuk ke ngi kloi ban ai ka jing trelang bagi rupai ba ru kidom di balong ke balak kloi ban mi sakman ban pentip sengi la dan kinu kijing kiriu sim kebu lani ki driver lokal taksi ki besim kebu ya kedor ke baik kali kila ban pentip sengi ya ke bangiru ngin ai ka jing trelang bagi dar barsnong ki sang samla snong ka police department berkumju ya ka office jong commissioner jong ka transport lani wat ka bor jong sarkar kumju ru ka kerparu ya ka ya kini ki passenger kumju ya ki lokal taksi haba ki penhiar passenger ngios ko ka jing long kam akor bahwa bagi penhiar passenger, penhiar hak jaka ke bedai, bakin su penhiar pathar namar ke bu ke jeng e, yang ki bebuat adien, namar kadan hak ke penjang ke penjrong penban yang ke blok. Teki di balong ke badan akor, hak pada ai ke jeng sekri pai ba. Takada ke di jeng kerpat nak yang ke jongi, bagi kerparu ya kita taksi asosian per bagi ngilong kloi ban ai ke jeng trelang ke baki, ban khamtam eru ya ke dor, sngau bha ngi kerpat. Wat num sim kebu namar uduk usuk syai unai haba kam ke jam bagi ni por ke pemerintah dia kendu jeng e tegi kerpat ya kini ke benta bagi ai ke jeng trelang ke batni tegi kerpat ya kita parsnong ru kumju ya ke moloi tondor baru ngatrai ba kan sim kialang ya kini kaman nama kan numbu jeng e ya pai ba buat ik kena skulu yang sim arpo takam dek yang balok kunta pi sim kebu tanda bawan ke lockdown pi perkat be tambah nyok kamai dia kata kam dek tengi kerpat yang ini ki bus ru kumju bakin long normal kumbakolong kham tam hak por minmiet haba ki ripai pa jok sno molai ki apkalina po mot pran lani nastan jeb lani na te na po stan jayau kani ke jingker paru ya kini ki taksi ya kini ki driver uturu bakim dei ben sim kebu ya ka bai kali bagi kerparu bakim dei ben susi ba hak por jan miet kum tu ki su yang kai hang tu ki ap tan kersiap te ki beduk besung syai kinai abu jeng e bakim la ban resep ya ka na te na po mot pran samolai te ka bu jeng e kai ki su ap tan kersiap ta kata ta kam dei kai nanti kan ni ru ka dei win ki jeng e ka pai ba na molai ki pen sngau te ki kerpat ba pisuut mentatang yang kedau bakal kiudor ke petrol kan ba janmiet pat hang tei pisu yang kai pim ai ke jing sekri nam ta pai ba pi perkat be tang ka bai kali ke behe narop la jenjar lupa nang jenjar susu kan